Ukuthi asikubingelele mfowethu sikuphi njengamanje ngicela nje utshela abantu ukuthi sikuphi and size ngani mfowethu. Ya manje ila Boksburg ishoshinyana ila ka Sylvester la Royal. Ya itelaniwa problem ku Royal iteka ngopfu ma foreigner vanhu va la kaya va ta check ma South Africa. So na kumenta representa ngopfu Matsonga Machangane le Bush Giyani ya ku ri la ku bandlululiwi ma South African swi lava hi khomisana hi macheni ya phambili. So anga kona nga ta ku i ba munhu wa le Bush wa le Giyani no swi kona sweleswe ya ene me khale ni join nhlangano leyi ATDF yeah I think nabo ma 14 years ni la ka nhlangano leyi wa ATDF so it's a long time va swi tiva na vo loko ni ri ko hayi me ni fasela drill beats yeah manje futhi njengamanje ngoba silapha nje sizini ikhalo nje mhlawumbe ubeke ngolimi lakho phinde futhi ukwazi ukuthi ubeke nabathanda nabalalelizulu. Okay manje ngizobeka ngesizulu manje because yabona la bhuti kakhulu nje ama foreigner maningi gcwele kakhulu Zim abantu basezim bagcwele nje Malawi Zim yibo ba driver la maloli so abantu base South Africa ba few I think maybe ba more than 10 dala le company sizabalaza sizalana socela kumlungu ukuthi hey sicela usiqashela abantu balana ikhona indoda la bathu Sylvester yiyo iqasha labantu ya mawuthi ufika la uthendo sicela usiqashela abantu bala eSouth Africa uvela biza amaphoyisa basikhipha nje kanjalo uyayibona into enjalo yes so manje siyabacela ukuthi baphuma manje abaphuma bafuna ukuvula negate sinamaphoyisa uyabona ukuthi baya refuse because bayazi ukuthi kugcwele ngama foreigner abaqashi ngokusemthethweni immigration abayisebenzisi nje bavela bazenzele nje so we won't allow that uyayibona because ama South African mawubhekile bhuti abanawo umsebenzi abasebenzi bahlele ezindlini baningi abantu basemakhaya bahleze badakiwe but bafuna la igoli labazosebenza nawo umsebenzi wabo uyayibona mfowethu. Khona omunye oke ethi abantu basemzansi abafuni ukusebenza. No amanga lawa bhuti ngizokutshela amanga lawa abantu basemzansi maba emakhampanini bofesa lapha bafesa khona batshelwa ukuthi ba lazy because babalekela ukubabhadala bafuna ama cheap labor uyayibona nokubhadala nokubhadala abantu ngendlela eright ama benefit ababakhokhela abantu bokufika babasebenzisa ama hour amaningi umuntu wala eSouth Africa bayazi ukuthi unama right so umuntu onama rights abamfuni laba bantu so ngizibuza umbuzo oyi1 ukuthi lama resources lawa kumele kubenefit abobani because abantu baseZimbabwe baqoshe ebelungu lapha beya khona sithi abazi ngakusemthethweni but uyazi ukuthi i-driving is not a scarce skill it's not a critical skill so akusi skill singakhuluma ngaso sithi kumele abantu babuye eZim babuye eMaputo babuye kuphi bazo drive amaloli because it's not a scarce skill uyayibona. Cha asibonga kakhulu ukuthi ngicela ukubuza ke manisuka la mhlawumbe ke uzodlulela kwamanye ama companies ya hey maningi bhuti maningi angiboni ukuthi today so waqeda lama company maningi bese wacela nje umthetho usize company to company basilekelela because thina ngeke sikhona mfethu maningi lama company wanabantu bokufika sho ukuthi sasenomsebenzi omningi kabi futhi nje ungasho ukuthi khona ngala eBinoni ama companies amaningi yiwo ngabaqashela abantu bangaphandle yo bhuti yabona lokho kuyaziwa kuyaziwa lokho ukuthi abantu bokufika yibo badominatayo lana thina ama South African umsebenzi asinawo uyangizwa bhuti so abantu abayekela ukumislead abazojoina imatch le yihostiwe yithi ATDF All Truck Drivers Forum Foundation abayekela ukuthi umthakathi uyenze ini bafethu angeke mawungana amaphepha hambe ulungisa amaphepha ubuye but ukhumbula ukuthi passport abantu abaningi ba mislead lezi zinto passport ayisho ukuthi uzosebenza you are a visitor yeah we are visit uyahamba so wena uza ngepassport ufuna ukusebenza ubuye futhi uthi hey xenophobic le ngeyalayo lento ukuthi mhlambe labantu simacha nabo mhlambe baqula izingoma zokuthi hey shangani what because la ekhaya wakhona amashangani uyayibona or bashaya abantu baseBush bakuphi I won't allow that uyayibona leyo nto iyo engangenza ngijika so ngibona ngathi nami le match xenophobic but so far ngisabona ihamba kahle because now uma ubhekile ingane eziningi sibhema ama drugs noma ungabheka ubona abantu bahlele phansi kwama brick yithini inhliziyo yakho uma umzali
and abantu laba kibona ukuthi abantu bangokohlanga abantu bonke abahleli lapha yes baphelele emqondweni just nje bafidiwe ngama-drugs Yeah. so kumele istopa le nto leyo uyangizwa bhuti Yeah. so mina ngithi i-South Africa yonke ayibhekelele ibona ukuthi kwenzakalani imatch join imatch iba peaceful amakutshukutshu wangafuneki mawuza la iza nje uvisita mawuze ngokuzovula ibusiness uregister ukuthi mina I want to open a business uyayibona yes i-South Africa nayo benefita mawuvula ibusiness qasha phela abantu abayithuba la e-South Africa bakusize lapha nabo benefit uyayibona bhuti ngiyabonga bhuti sure